उड़ीपो पोलेम लेकाई दलेबा यूथ लाइब्रेरी क्लब वुमेन डेवलपमेंट एक्शन कमिटी अमदी मेरा पाइबी सिंगना नंबर 4 सिजनरंबा नुपा मचा अहुम निसागा कोनाना फागतख्रे नुपा मचा सिंग असिना फोंदोरकपदा हीरोइन नंबर 4 सिंग असि बुलू कौबा मियोय अमदगी लेबनी हाइके साइकल केंद्र की मनुंग चन्ना लेबा मफम सिंगदा केंद्र असि की मिहुट यामथोंग हाउकिपना चौखत थौरांगी थबक कया पाइखटपदा हराउब फोंदोक्तुना महाकपु तरामना ओकपगी थौरममा मोलकोल कैथल दंगसी पांगथोख्रे मोलकोल बाजार बोर्ड न सिंधुना पांगथोकिबा थौरमदुदा सदा हिल्स एडीसी मेंबर साइकोलाल हाउकेप ऑनथोंग हाउकेप कुकी इनपी मणिपुर की प्रेसिडेंट थांकम लुफेंग पियारो जेमखो हाउकेपसु सरुयाखे एमएलए ना केंद्र से मनुंग चन्ना लेरिबा कोलकोल एरिया असिगी लंबी थोंग महाकी माइकेदगी अंगंबा थाक्ता होनादुना सेमगनी मसिदा मियामना सु मतेंग पांगबियु हाइकी हाइरिबसि लंबी थोंग तोरिबा मयामसि मयामदा पंतोएनि अदुगी प्लानिंगी मथंगी अदुगा तोरिबा एना एम तोरिबा मयामसु तोरिबा मसिदा लोइना तोबा यानुनबा ए कन्ना होनगे लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरल डिस्ट्रिक्ट 322D की लिसिंगनी तरा तरुक तरा तेट की नौना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओइरब सिंह इंस्टॉलेशन थौरम निर्मला होटल द पांगथोख्रे थौरमतुदा कोनिका खुराई जंबो प्रेसिडेंट खनख्रे थौरमतुदा हानगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एच मणिकुमार हानगी प्रेसिडेंट KSH माधवी सुसरुयाखे नौना प्रेसिडेंट ओइरबी कोनिका खुराई जमना अंगम बथाक द क्लब असना मियामगी आइफिना बथबक थौरम के पाइखटकनी हाइकी MG नरेगा की मखादा फयेंग ग्राम पंचायत की मनुंग दलेबा फयेंग चिंग खुनौदा लुपा लाख मरी रोम चंगना साबा वाटर टैंक अमदे हैबी मखोंगदा लुपा लाख तरा रोम चंगना लौ सिंगुबदा इसिंग पीननबा दाम अमदे कैनल ग्राम पंचायत अस्ति के प्रधान अंगोम गोजेंद्रना मियामदा खुसनख्रे थौरमदुदा DRDA इम्फाल वेस्ट की EEM राजू SOH अजितसु सरुयाखी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया डे थौरम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिष्णुपुर पांगथोख्रे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिष्णुपुर अमदी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर बिष्णुपुर अनिना सिंधुरा पांगथोकिबा थौरमदुदा DC बिष्णुपुर बॉबी वाइकॉम CMO बिष्णुपुर डॉक्टर बेबिटन हाना CMO ओइरंबा डॉक्टर NG मधुमंगोल अमसोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर NG जयंत सुसरुयाके DC बॉबी वाइकॉमना लोकताक पाट के यामना नकना लेबा ओइबना मलेरिया लेना नारकपगी चांग यामना वांगना लेई मसिदगी खरा मखै कन्नबा कांखल येनबदा वालहौरिबा इमुंग सिंगी येंगतुना कांखल सिंग हिदाक लुपथोकपा चुंगनी हाइके कांगन बौदी मसाना लेजरगा हिदाक तो कोइ लुपिरगदी प्रिवेंशन सिगी अखोगी खोंजेंग से खरा मतेंजे ओइगनी नाइना खंजे अना अनलेस नसागी पक्तकना तौद्री कइदी आमु हन लाकपा याबगी नान सै पंदिरे अखोई मपान चलुब मीना इम्पोर्ट तौर है इम्पोर्ट तौरपुदुना अमुक संदोरपगी चांग से दुमता लेयब अदुना अखोना पूरा डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से मलेरिया फ्री नि गा हाइबे से इट विल बी अर्ली गनी एनी टाइम है तो थोलप याबे मो म लेयब ngasi nungthil pung anirom tabadu aida lemeram namol khulda braja tabadagi san amasire amana sokle hari laibak thiba thodok nangkraba san adugi mapuna morang them mohindro kawi hainobok awang lemeram dagi ni hari mathang chahida pangthokadoriba election da kumbi kendra gi oina MLA oiramba N mangi saugatuna program coordination committee gi meeting makhada 29/21 Wangu Bigi polling committee ngarang semkrai Wangu mayalekai de pangthokiba thoramaduda amom angang tomba L amutombi sanasam tomba su saruyaki program coordination committee ki president Sanjoy Ahanthemna Congress ki lengak asi miyam na pamdre India ki state ayambada Congress ki lengak leitre Manipur ki Congress MLA kaya BJP da yauna nabagi makhong thangdorpa hore haiki ex MLA N Mangina lakadoriba mikhalas demai paklabadi kendra asiki chakhat thorang paikhatpada polling committee singi apamba matung ina tawgani haike wangu gi thoram loiraba matung da saiton gi polling station ani amasu saiton awang nakai da mifam pangthoktuna committee semki अहलोरब सोथना लेरिबा उरिपो केंद्र की वार्ड नंबर kunga की मनुंगदा लेरिबा मियोय चानिपान मरिफुदा नामैरापम संतोषना महा की माइकेदा की पेंशन की सनफम यंथोक्रे केंद्र असि की ओइना ऑल एज विडो अमदे हैंडिकैप सिंगदा फंगफम थोकप सनफम फंगदना लेरि
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟꯗ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 600 ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 200 ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ Assam Public Service Commission lauba listing ani taraga mari ki parikhyada maitai nupi ama mari suba position da amade atopa maitai nupi ama na yankhai ge mapan suba position da yauraklai mari suba position da yauraklabi maitai nupi adude Minerva Devi Arambam amade yankhai mapan suba position da yauraklabi e Bemthoi Chanuni makhoi ani Lakhipur amade Barak Tampak tagini hari Idul Fitr gi yanglaga miyamna pochai leinana bagidamak hayang nomaising numit Imphal gi dukan sing thong hangani hari hiram sigamari leinana Labor and Employment Department ki Under Secretary TS Pramodini na order mathokre hojai pawgi maratana tembe pre amamok lominasi Nauna sanar pa ako po body bilasing na stamen gi body clothes sinabiyo. Breaking matungda amukana taram nokchari makhataba pauda July amatagi taret fawba pangthokadoriba ban mahotsav ki saruk ama oina Bisnupur district ki Ithing High Court chingthakta u chara kaya thakre Forest Department ki DFO Bisnupur na sindra pangthokiba thormaduda Thanga Part 2 ki Pradhan KH Binarani DFO L Devla Khwairakpam su saruyaki DFO Devlana Bisnupur district su Green district ohenna ba pandamda sahi asigi oina Forest Department na imung amagi u ama haiba thimda thormasi pangthokpani district asigi maroiba mafam singda tha sigi taruk phawba u chara sing thagani ngasi thariba pambi sing khunja singna su yengsin biduna mapung marai phanana ba kona minasi haiki Just for the sake of Thavana Taba, protect a Sasan Sabu Kupa, like the Kuki Wagumana, Simba, Trigati, Yam Zugo, the Mina, Mayam Zumating Pangirago, Canavas 100 pieces of Honda, Duga, Oki Ucharding Hong, those in Yokodum, Kanatos again. Oki Ban was of the free seedling distribution, Navina, Mayana don't cannot be or Hibi or seedlings to Pizza neighborhood, free the people in a Pizza. Central Forest Division amasung IIT Manipuri na sindunangasi humpuga tare suba ban mahotsav week kamari leinana IIT Manipuri ki campus ta uchara kaya thakrai Principal Chief Conservator PN Prasad na department khudimaki office complex ta u marang kaina thabagi hainabi thambiu office complex ta u hobana yengbada phajabada natana ising nungsiki phibam senghanbada chauna mateng oigani phongdokhi State Bank of India Imphal branch na Bank Day celebration gamari leinana Chairau Singda uchara kaya thakre Gari awang lekai da nauna saba ima panthoibi ke sanglen amangasi Social Welfare Minister AK Mirabai na sangakre Thoramadu da Maite Mek Expert Committee ki member Professor NG Kangjia Mangang Pradhan Biswarjit amadi Nongthombam Memi na chingba mioi kya na saruyaki Gari awang laima saitha lupna sinduna pangthokiba thormaduda minister na phongdokibada pasoi kendra gi PDS ki matangda mahakna khud thingjin khiba leite National Food Security Act ki makhada amadi AAY gi cheng yenthoktriba asigi matangda punna member pradhan amadi jila parishad na chingba sing phaminaduna praja singda chapchaba cheng phanghana bakhona minasi haike Punna meeting ama phaminaraga masi karamaina distribution tawsige prajada samanaba RC number phangaga card phangriba kangbusu card phangaba kangbusu aikoi lairiba samanana sharing ama first phase sida yenthoaga second phase gi development lakpa matamda magi phangbam tokpa right to da phanganaba adumaina sinsira natraga kaidauksige haibado meeting amatang phamaga finance tawruba matungda prajada yawhansi haiduna sumaina warepnaba amakhak lai
Apunba Maira Pai Biluf Kairauna Miamga Kusanaduna Langdu Maka Lekai Tainaba the Ladyba Hana Lambi Oidamba Turel Mapalgi Turelga Tainaba Mapam Sing Sengtokre Hari Balambi Saruka Sida Makatana Amot Akai Poche Peshinba Dukan Sajinba Amadi Atei Sas Sang Sing Sabe Yaro Hari Hosi Sanabaki Pawmo Lobisi. All India Football Federation AFC goalkeeper level 1 license course Mumbai da September Taragamathui ki Taramanga Fawa Pangthokadori. Sarugi Aningba candidate singna July Kuntragamathui Fawi Manunda online da apply the Wayagani Hari. Bangalore da Pangthokiba Kuntraga Hundor Suba Sub Junior National Aquatic Championship ta Ningthausam Wilson na diving gi springboard amasung high board boys group to the goal ani phanglapkaloina na best diver tarakpada Kongba Students Club Kongba Bazar na nungai phungtorkli. Jingtha Youth Progressive Organization Yaripok na Sinduna Chathariba Ahanba All Yaripok Intervillage Under 16-year Football Tournament ke ngasi sanakiba ahanba match ta Taipo Top Jingthana PYC Poiro Khongjilbo goal ama sinoda maithiba pikrai ani shuba match nong chuba na maramoiduna ngasi sanakidre. Yaripok Pechida Chathariba ani shuba Village Open 7A side football tournament ke final da Nasal Nokpok Shekmai amade KIB Yaripok tha sigi mangada final thengnargani ngasi sanakiba ani shuba semi final da KIB na IFC ingauroppu goal manga ahumda maithiba piduna semi final changkibani. Assis Football Club Ladigengbam Lekai amasung WFC Moirangkhom ahanba Reni Trophy 5A side open football tournament ke final da thengnargani Khabam Achan Bigai Lamdaibam local ground da chathariba tournament asigi ngarang sanakiba ahanba semi final da Assis Football Club na Tels Yaskulbu penalty da goal manga mari da maithiba pikhi ani shuba semi final match da WFC Moirangkhom na Royal FC Achan Bigai bu goal ahum amada maithiba pikhi Tournament asigi final haying numidang wairam pung taruk taba matamda sanargani. Match asigi mangoina na Alliance team ga state ki paumi singi team amaga exhibition match amasu sanagani. Hozik sanabagi makata pau boya ning thaujam dege muk lobisi. Ngasigi sanabagi makata pau da ses. Ahanba Khuraijam Ramnarayan Shastri Memorial State 11 Open Chess Tournament ki taruk suba round loibada Ice Jeki amadi o ningthemna point taratruk phangduna mangjin thakre. Manipur Chess Association gi miyeng makhada Juvenile Club Tera Sapam lerakna sinduna club asida chess hanaroi humphuna saruk yaduna chathariba ahanba Khuraijam Ramnarayan Shastri Memorial State 11 Open Chess Tournament ki ngasi taruk suba round loibada Ice Jeki amadi o ningthemna magi Namba Maithiba Biduna Pintara Truk Phangduna Mangjin Thakibani. Shakespeare L.S. Premjit N. Parina Point Mangatra Manga Phangduna Chali N. Bankim Point Doi K.S. Joy Sanjit Ice Maniton M. Ranjan A. Pholen A. Sakritombi Amadi Chitna Point Taranitoita Rupal Soibam A. Krishna Chandra C. Ice Samuba L. Lal Gopal Amadi N. Kumarna Point Taratara Phangkre. Tournament Hayeng Ayuk Tabada Lagani. Women's Football All India Football Federation na Sinduna Odisha Tha sigi tang amadagi team kunmarina group taruk thongna khaidokuna chathariba Junior Girls National Football Championship ki ngasi sanakiba Manipur gi ahanba match ta Chhattisgarh bu goal tarani thoi sinoda yamna lakchana maithiba pikre Manipur gi maipakpagi goal singadu N Ratan Balana match ki 33 suba nifu suba humpu mari suba humpu tere suba humpu tarani thoi suba madi humpu 33 suba minute goal taruk sinki Y Hemolatana match ki manga suba madi marfudra mathoi suba minute goal ani S Ranjana match ki kun suba amadi marfumanga suba minute goal ani Ice Dayana match ki yankhi manga suba amadi yankhi nipal suba minute goal ani sanduna match asi maipa khibani Manipur gi mathangi match tha sigi tang tarukta Maharashtra ga sanagani